श्रीगणेशाय नमः। श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्न पारं ते परमविदुषो यद्य सदसि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्वयि गिरा अथावाच सर्वस्वमतिपरिणामावृदिगुण ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोरतद्व्यावृत्यायं चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणाकस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वच मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथ न बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहेके जडधिय किमिह किं काय स खलु किमुपाय श्रीभुवनं किमाधारो जाता सृजति किमुपादान इति च अत केश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्थो हतधियम् कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोका किमवयभवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कपरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर्षञ्चेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्रात् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामाणव इव महोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवद्भूप्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जीरेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नात्यदुपरि विरञ्चोर्हरिरद परिच्छेतुं याता अनलमनलस्कन्दवपुष ततो भक्तिश्रद्धा वरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थिताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् रभृतरणवशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्बोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते श्रीपुरहरविस्फुजितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसाराम्बुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयत
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचितो मूयति खल यदद्रिं सूत्राम्णो भरतपरमोच्चैरपि सतिं मदश्चक्रीबाणपरिजनविधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वचरणयोर्न कस्या उन्नति भवति शिरसः यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य त्रिनयन विशंसयतवत सकल्माशकण्ठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारोऽपि श्लाद्य भुवनभयभङ्गव्यसनिना असिद्धार्थानैव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्निशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपत्य परिभव महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिगरुग्रहगणं मुहूर्द्योऽस्त्यं यात्य निवृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वां नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारगणगुणितफेनोद्गमरुचि प्रवाहो वाराम्य पृषतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलदिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं द्रुतमहिमदिव्यां तव वपु रथः क्षोणीयन्तां शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिशर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिय हरिस्ते सहस्रं कमलबलिमादाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन्मुजहुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकपरिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तां फलति पुरुषाराधनभृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जना क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्वीजं शरणदशदस्यासुरगणा क्रतुभ्रेशस्त्वत्तं क्रतुफलविधानाव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विदुरमभिचाराय हि मखा प्रजानाथं नाथ प्रसवम् पिकंसां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभस स्वलावण्याशंसधृतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः पृष्ठं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् दवेति त्वां बद्धा बत वरद मुग्धा युवतय
स्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपश्रगपितृकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षित्ते सविधमवदायात्तमरुत प्रहर्ष्य द्रोमाण प्रमदसलिलोत्साङ्गितदश यदालोक्याह्लादं यदैव निमज्जामृतमये ददन्त्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुदरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नाभेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विघ्नस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकारार्धैर्वर्णे श्रीभिरभिदधतीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्दानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदं भवः शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रसः महान् तथा भीमेशाना इति यद्विधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बालजरसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः परमासिपदनिस्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेत क्लेशवाश्यं क्वचेदं कवच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृष्टि इति च किदामान्दे कृत्य मां भक्तिरादात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्यन्दमूलैर्दर्शितगुणमहिम्नो निर्गुणशेश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठ पुष्पदन्तविधानो रुचिरमलघुवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार हर हर नवर्द्यं धुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धशीतः पुमान्य स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरधरनायो पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशानां परो देवो महिम्नो नापरास्तुति अघोराणां परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् दीक्षादानं तपसं ज्ञानं यागां न स पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदर्शनानां सर्वगान्धर्वराज शिशुषधरवरमौलेर्देवदेवस्य दास सकलो निजमहिम्नो भ्रष्टैवास्य रोषान् स्तवनमिदमकाशी दिव्यदिव्यं महिम्ना सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेता व्रजति शिवसमीपां किन्नरे स्तूयमान स्तवनमिदमोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्य मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनं
तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं मे पठे नर सर्वपापविनिर्मुक्त शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोर् अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिव। ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव हर।